ayollar. Eri bilmaydigan ikkinchi telefon ishlatayotgan ayollar. Eri bilmaydigan ikkinchi sim kartani ishlatayotgan ayollar. Eriga xiyonat qilayotganlar. Kim bular? Bu mana dinimiz ardoqlagan ayollar mas'ullar. Ular shaytonning urg'otisi ular. Shayton ular. Assalomu alaykum, hurmatli kanalımızın ko'ruvchilari, baringizlar omansizlarmi? Keyingi ko'rsatuvlarimizda dal shunday qizlar jönündө сүйлөшөбүz. Hozir bizde dagы bir masala var. Ko'pchilik ушул videoni ko'rish uchun so'zsiz like basıp taratып ketиңиздер. Эгерде азыркы учурда сизге бирөө келип, "Мен пайгамбармын" десе, ишенет билеңиз. Бүгүн дал ушундай ыплас өзүн пайгамбар атаган адам жөнүндө айтабыз. Эмне үчүн өзүн пайгамбар атап алган? Ал өзүн адамдардан бийик ойлойт. Ушул видеону караңыз. Мен динозаврлардын заманынан бери жашап келе жатам дейт. Кайда бир сандырак сөздөрүн айтып, көпчүлүк адамдардын акылын улантып жатат. Биринчи пайгамбар бул Мухаммед эмес, Будда эмес, Иисус эмес, және баскалар эмес, бул Хан ата, бул мен. Хан Досаев әңгімесінің әлқиссасын өзінің миллионыншы рет жаңа кейіпте өмірге келгенін айтып бастады. Сөзіне сүйенсек, ол сонау динозаврлар дәуірінде туған. Ал өзінің пайғамбар екенін 2011 жылы Құдаймен көріскенде түсініпті. Бирок бул эң башка ишенгендер да жок эмес. Чындыгында эң акыркы пайгамбар бул Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз. Бул адам жашы улуу, Куран намаз окуган жаш мусулман адамдардын башын айланта албайт. Бирок жаш өспүрүмдөр менен Куран окубаган адамдардын башын оңой эле айлантып кетиши толук мүмкүн. Азыр ушул адамдын видеолорунан көрсөтөбүз. Өз оюңузду комментарийде сөзсүз калтырып кетиңиздер. Ургунун кандай касиети бар? Таза адам мен шайтанды көріп жатырмын. Мысалы, сіздің шабытыңыз коронавирустан емдемейді, менікі емдейді. Онда қалай менікі әлсіз болады, сіздікі мықты болады? Неге күшті болса деген бала шағаң жоқ деймін. Мен үшін мына адамзат бұл менің бала шағам. Сен пайғамбарсың, саған осындай миссия беріп тұр, сен осы миссияны орындауың бар. Мен жас кезімде Қазақстан жерінде мекендейтін птеродактил деген динозавр болған. Оның үстіне отырамдап. Мына көргөнүңүздөрдө эле кимдин бул адам жөнүндө кандай ою бар эсиңиздерде ар дайым болсун. Ушунча жылдан бери пайгамбарлар тарых жараткан. Аягында Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга келип токтогон. Мындан ары пайгамбарлар жаралбайт. Бирок кыямат жакындаганда ушундай адамдар чыгат. Өзүн пайгамбар Кудай санаган деп көп жолу хадистерде айтылат. Видеого бир дана лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Жана подписация деген кнопканы басып, жандагы коңгурочону да сөзсүз басып коюңуздар. Хош, аман болуңуздар. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө амандашканча, хайыр.